It was an amazing honor, one of the greatest moments of my life. Kung sam choglam jarjib shungwate hachang ngumtsar chimbo da ngi mtsi nang karbab zangshu zgla ngumzinchi nga rang gamang wa ga chaw surfya jir ngam da yod nga rang yeshu jinji kwazg yanna yang so su chug la chin ngoma zgdam jarwa ga churwa jing sung sa yong da janag marshu qiwu to ga degchib chimbo shimin la martu war jawar mbo chiftag ta yamtsi dan sewa me pasog lam tun chin zamlang la shibji chimbo jig yod janag marshu qiwu mrg tsar zq shachu zongte Wuchirg jong tsame sokhsha tablaq tarfi yonna yang jawar mbo chiv ta tong shamsi nyamlen da dangsim dan sewa sogla nambab chirig goni murgur shepana hachang ngumtsar chimbo redapchi njerjonang da and he explained that it is the fundamental. You have to have compassion for all human beings. Sosur nonsi shinkan terin khonzan da dangsim sertapshik guna zun ruama yongzogla chapar me par shamsi nyamlen shik guare Kongi takwar shamsi nyamlen nanga yo patang shamsi nanga chu changma chigdir ka thablam yakshu tere kongen nirjama chapag ma changma la gomi lamtang shamsi nyamlen unsam tawzik yo parakwa nanga dagchi njarjana gadag